Trenutno se nalazimo u jednom selu koje se zove Fevzije, koje je otprilike 30 km od Ankare. Ovo selo je specifično po tome što ovdje žive potomci Bosanaca koji su emigrirali nakon raspada Osmanskog carstva, to jest nakon što je Austro-Ugarska došla na naše područje Bosne i Hercegovine krajem 19. stoljeća. Onda su određene grupe ljudi iz raznih krajeva Bosne doslovno se preselili u različite krajeve Turske. Jedan od njih je ovdje, ovo selo Fevzije. To nije prvobitni naziv sela, kako sam razumio, to selo je preimenovano kasnije. Selo je na prvi pogled izgleda dosta pusto. Tu živi negdje oko 300-400 ljudi, možda čak i malo više. Čitav krajolik oko sela je dosta kršan, onako podsjeća na Hercegovinu, što je interesantno da su upravo i stanovnici porijeklom negdje iz područja Hercegovine, navodno najviše oko Stoca. Imao sam priliku ovdje upoznati jednu djevojku koja ne razumije bosanski, ali kaže da bi njen djed mogao da razumije, jer uglavnom mlađi ne govore bosanski, dok ovi stariji valjda tu i tamo. Sad mi je cilj da nekoga upoznam ovdje, da vidim, da popričam, da pokušam popričati s tim ljudima, da vidim o čemu se radi i šta mi mogu reći. Jer mi interesuje kako ovdje žive i kakva je općenito situacija ovdje. Sad se nalazimo na mjesnom mezaru ili groblju. Interesuje me da li mogu naći neka prezimena koja posjećaju, ajmo reći, neka tipična bosanska. Pa ćemo malo ovdje razgledati. Mezari su dosta čudni, neobični, barem za naše shvatanje. Jer koriste dosta prirodni kamen da formiraju sam grob, a i nadgrobne spomenike. Znači, tražimo slova č, š, ć, dž, dž. Mislim da tako možemo razaznati porijeklo, eventualno porijeklo. Ok, ne izgleda da ćemo baš išta naći. Možda imaju još neko negdje groblje ili mezari. Možda ovo nije jedino.
nastavak iz Fevzija. Znači upoznao sam ljude koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ti ljudi nažalost slabo ili skoro pa nikako ne govore bosanski. Ima par ovih stariji ljudi koji su već preko 80 godina. Oni govore, ali su lošijeg zdravstvenog stanja. Barem već sam ja upoznao, tako da nisu baš bili za neki duži razgovor. Mislio sam snimati kompletne razgovore, međutim nije jednostavno jer jednostavno teško je voditi razgovor u kontinuitetu. Jer ljudi znaju na primjer par riječi, pa onda ostatak ne znaju, pa onda moram da pogađam, pa malo Google prevoditelj da koristim, pa smo se nekako skombinirali, tako da je faktički bilo skoro pa nemoguće snimati intervju, jer to u suštini onda nije bio pravi baš ni intervju, već više neko snalaženje, kako prevoditi razgovor. Uglavnom utisak je sljedeći: ti ljudi što ovdje žive nemaju baš neki jednostavni, lagodan život. Dosta je teško, doslovno sve što imaju ovdje u stvari mogu zahvaliti svom vlastitom trudu i radu, jer svi su neka vrsta poljoprivrednika, zemljoradnika i stočara. U prosjeku svi imaju neke njive koje obrađuju, imaju stoku, na primjer krave, ovce najčešće i kokoške. Žive od prodaje mlijeka, sira, jaja i sličnih proizvoda. I uglavnom stariji ljudi ovdje. Ovi mlađi, u suštini su inače ili u Ankari ili u ovim većim gradovima okolo ovog sela. Selo je dosta kršno, mislim okoliš je tu dosta kršan. Tako da baš liči u jednu ruku i na Hercegovinu, što tako reći potvrđuje u pretpostavku da ovdje su Hercegovci. Znači uglavnom su ljudi sa područja Stoca i Gacka. Znači ne znam ja što su baš odbrali ovo mjesto, ali eto. Ja, što se tiče cijena ovdje, kako sam skonto, a par puta sam pitao, čisto da potvrdim, cijene kuća i zemljišta ovdje kažu da su već od oko 300 lira. Znači, kuća se ovdje može naći za 300 lira. 300 lira od prilike, baš u grubu, sad zbog ove inflacije cijene se mijenjaju, odnosno kurs euro-lira. Ali ajmo reći od prilike je neki, pa manje od 30 eura. Znači toliko košta kuća ovdje. Jeste da je Bog iza nogoju na kakvom je kršolet, to je ta cijena od prilike. Znači kućica koja nije u Bog zna kakvom stanju, trebalo se dosta na njoj raditi, ali cijena je negdje znači 30 eura ili 300 lira. Ovdje se može kupiti i ovca, to jest jagnje, cijena je 1 euro. Znači za 1 euro dobiješ jednu ovcu. Prosto nevjerovatno, ja mislim da naši ovi gurmani bi se jako obradovali da žive ovdje. Upoznao sam jednog gospodina Begovića, Nevzet mislim da se zove, imam njegov broj telefona tu memorisan. On je pokazao džamiju i jedan prostor gdje se ono okupljaju, gdje organiziraju neku vrstu derneka. Dernek, to je turska riječ, usput, to sam ja ovdje naučio. Pa mi je pokazao neke slike što su neki razni funkcioneri u nekoj nedavnoj prošlosti tu dolazili, pa su imali neku vrstu okupljanja tog derneka, pa bi se onda svi Bošnjaci iz Turske doslovno tu skupili, pa bi imali neki ples, roštiljadu i tako to. Pa sam gledao slike te. I trenutno njihova želja, njihov cilj je da u sklopu te džamije naprave neku vrstu sebilja.
koji je bio neka vrsta kao kopije sarajevskog sebilja. To im je sad u planu, ali mislim da imaju financijskih problema da to realiziraju, jer navodno je skupo, međutim, kad se uzmu u obzir ove njihove cijene, u odnosu čak na naš BH standard, mislim da to nije puno skupo, mislim da ne bi bilo loše da se tu šta organizujemo i šta ja znam, neku vrstu donacije ljudima damo. To ne vjerujem da bi se radilo više od par stotina eura da se tako nešto ovdje realizuje. A moglo bi čak sa posvetom, jel? Uglavnom ljudi imaju taj idejni projekat za Sebilj, trenutno imaju financijskih problema, ne bi bilo loše, barem da se razmisli da im se pomogne. Mislim da bi im koristilo. Ja. A ostalo, šta reći? Januar je, zima, nažalost nemaju snijega, a treba im snijeg, stvarno im treba zbog sakupljanja vode, eto nisam to na primjer ni znao, ni razmišljao o tome, ali bez puno kiša i bez puno snijega zimi, njima je faktički čitavo ljeto ugroženo i uništeno. Evo sad je počela kao kiša neka da pada, inače ne volim kišu, ali evo sad ću reći, nadam se da će padati malo dulje. I eto mislim da ću sad završiti sa fevzijama. Svako dobro. Rekli bi filanđe Vlaha davali ovo. Kad bi naši došli na filanđe čovjekove ovo je turski davar. Tako kolicali davar, yani, muđe. Da ne datišu, da ne jamu, yani. Tako je bilo, yani. Čete alibde. Vođe pričali. Ja, vođe pričali nam stari. Nas i kad su došli vođe nam, nisu znali šta će kako će se orat. Nisu znali. Pa pošle, mesela, moj ded došao u Šedaliju. 6 mjeseci iz Mječar bio, urenisuo se, naučio se kako se oreje. U Harašli ošli, mesela, kako se oreje, da se nauči, jani. Onda su nisu znali morat ništa, sijat, mijat, ništa. Nuđe, kukuruza bilo bašće, čaju ne zna, strave dosta, kosti davaru daj. Hayırdır inşallah, ne? Radiš. Tarihi yazıyor canım. Vođe, mnogo nema tarla. Nimamo iši. Ima meše, šume. Pa ja še imam ja. Nisu znali šta se, bez da nuđe trave je dosta, šubud, ješilika Vođe ima. nema. A vuđe nema, pa šta će daš ovcama, šta će dat? Treba ono sigurat, yani. Slame, za zime, trave. I ti ljudi kad su došli, onda su ovce uzgajali. Ovce. A vođe došli, ovce. Oni su ovcama vraćali, nuđe pa i vuđe. Koje usta? Čeko uste radili, bina, kuća gradili, šumovije, kuća, muća, i nije bilo usta. Majstor. Majstor. Eski, mnogo majstora vođe. Majstor. Vođe